CAF Confederation Cup umbuzo uthi-ke ukulungele na ukugijima osukwini namhlanje yena-ke umfokaxulu bazomfaka lapha-ke emdlalweni ozothi-ke ube nzima ngendlela-ke elisima phakathi lapha-ke uTebogo Putsane ayiphetha kamnandi lapha-ke my friend Norkovic my friend TLP yakhanga emuva yakhanga phambili iyamqeda my friend liyadliwa leliya bhola uye lapha-ke umfolozi ayizobuyela lapha-ke my friend ebona lapha-ke uPutsane iyasebenza lapha-ke emuva i-TLP iyasebenza lapha emuva i-TLP kuye lapha-ke Khalinga Khongamkhongi Christian Sayile ayidlulisa kamnandi Norkovic my friend phakathi ebhokisini sebenza lapha-ke emuva sibheka lapha-ke Putsane wayisusa uzoyimela ayiphetha kamnandi lapha-ke Norkovic sebenza lapha-ke emuva TLP Mpokazi shoba-ke esela kuso lapha-ke Siwelele ayijubalela lakhe-ke uJohn Hoto phakathi ebhokisini asibhekana akubheka njengeshelele ngakoshulu enkani akagijima uJohn Hoto ubuya ngokuzolala elihle ithuba kade sebelitholile iyavimba lapha-ke emuva Orlando Pirates sibheka lapha-ke ibhola layo ilaso Isiwelele Mahamana Norkovic sebenza lapha-ke emuva i-TLP ilo imukhe njalo Samir Norkovic phela babela basendiya ufuna lapha-ke uMgqilazi Sihlenduli liyadliwa ibhola lakhe uMgqilazi haphe Muralo ayijubane manje kuye lapha-ke uMkhongi Sayile Mkhongi qeda nge-TLP Mkhongi oyindoda chain 50 minutes esesikuwona apholisa ebefuna lapha-ke Ebenezer Makgopa wagcina-ke ngamtholanga my friend Norkovic ikhangemuva lapha-ke ibhola likaBhaliti phakathi ebhokisini asibhekana nethuba yasebenza lapha-ke emuva i-TLP iyalisusa i-TLP elifake kahle eBhaliti akupheka njengeshelele ngakoshulu enkani ukhala ngelanga-ke uThabiso Libitso iyafika sevalwa amehlo i-TLP enhle i-cross kaBhaliti ayimofokotho lapha-ke Isiwelele asibheka lapha-ke ibhola leSiwelele kuya lapha-ke uMfolozi ayiphakamisa lapha-ke uMfolozi ufuna lapha-ke Samir Norkovic ilo imukhe njalo nje i-TLP qala phansi lapha-ke uMariko sibheka 90 kuyobe sekugezelwene-ke ngempela sekucacile ukuthi-ke ngabe ubani ofunayo-ke umdlalo Chibuyike Ohizu eqeda ngena nje uwina lapha-ke i-free kick Chibuyike Ohizu ngakhohlwa kamukeli star 120 star 660 hevimba sibheka lapha-ke ibhola likaMuremi ungena phakathi ebhokisini bamvimba naye-ke uTsepang Muremi sebenza lapha-ke emuva yena-ke uMfolozi Christian Sayile Khongamkhongi ikhakamisile phansi TLP lidla kalula nje uxulu uyedwa uPutsane ayishubane-ke manje kahle lapha-ke uPutsane wayisusa uzoyimela ayiphetha nifuna lapha-ke uMkhongi Lambonakir Putsane futhi funa lapha-ke uMashonisa Vincent Pule idlaliswe kabi Christian Sayile free kick yeSiwelele udlaliswe kabi Christian Sayile uzoshona ephaketheni uNompempe iyabhalwa i-TLP isikhe yakha nomisilele phansi dlalisa kabi uChristian Sayile ebese phambane nayo waliphakamisa uVincent Pule phakathi ebhokisini asibhekana lithuba leSiwelele iyavimba i-TLP ikhange emuva ikhanga phambili yasimsusa nje kalula liyamisiyema Lambonakir Siyema ebefuna lapha-ke nemtatshela nasedliwa leliya bhola sibheka lapha-ke ijubane lakhe-ke Ohizu bhekene ne-TLP Ohizu wenze njani Ohizu phakathi ebhokisini Ohizu nalo-ke iqembu le-SuperSport United amaTsatsa Pitori maliba-ke Isiwelele ungakhohlwa kemukela isikhathi-ke sezovala ekutheni-ke uvotele lapha-ke man of the match yakho Chinza vela lapha-ke Mariko ebithi-ke iphasi kanokusho i-merry-go-round emuva lapha-ke i-TLP
lidlalisheka lula leli bhola Mbikezeli Mpokazi. Bukazi. Nimtajela. Ohizo. Battling here with Bukazi. He's got another throw in. They've made some good ground down this near touchline. Chasopatala, Moshasopatala, Mbule, once I shall Mbule, corner. Bakarani penalty on the Pirates. Utuna Pepper Chesangata, the Sanfini, Nazi TLP, EAK Lagamache, Ifuruk. Yakemnyam TLP Mpokazi uyiwinele yena leli yaphola bamphelezela Mpokazi bamphathela ikhwama ubungaze ufunga ukuthi uyahluhluwe ekhaya kubo sibili iyavipha iTLP emuva phola lika Muremi amhlalise kabi Masindi Susa lapha kabayo kwi-Orlando Pirates ishakamnandi lapha-ke umqeqeshi uthi ke ngalidlala-ke ibhola madoda uthi umqeqeshi ngalidlala ibhola yahlemnyam nathi igoli likaMpokazi ulidle yena uMpokazi bamphelezela uMpokazi bamphathela ikhwama ubungaze ufunga ukuthi-ke uye etekisini yegoli waselibeka lapha uzwe ngey'ngane zesikole unozinti uthi uMpokazi uyayiva ke ngoku uba injani ikhalinga TLP Mpokazi shalapha ke mukela igoli ke elihle okuyilona goli ke ngempela elihlukanisa ke inhloko nesixhanti kulo mdlalo ke wanamhlanje umdlali ke ovelele oyi-man of the match namhlanje ovotelwe uwe njengomlandeli usekhona